ulah jong-jonting api longoka lamina urang saminggu jare api teh kasetia bisa aya nu ngarencangan mama ute bolang kuli ngan sorangan tiris saya nu ngokepat poro musapan sekapa api sekuka emot waktu bapak tangan silciwi silerang kula pete gak sono pisan hati ratuk tutung bulan jadi pino harapan nah hanya sadaya sami ngalaman orang Depok papa jangan pak jana sami lumayan kapayu pelaksana palintangan babalean pangalusna sanajan di kantun mulang kasayang ulah musnah ieu baturang ka empang milari tainu heran ieu batur sami berjuang aya abang Depok cenah cuah ngabela nakara urang lamun mimiti beker kumaha teu mikirkeun kacape daknya unggal pangki jeung istri sok hayang surasei bangun hayang kataji lamun beker mungkaran tetep ningal mocang danya kulat kelet ngicepan bangun hayang ditanya padakal anyar tepang mimiti beker abang Depok deui sok tara kakek alah serat goya najan kakolot aacit aya apa sueb asa nu deno aturannya mimiti beker apa Juli asa tara kapal satu dua najan karana apa nem asa nu gaya biwir berem mata urwe pipi kempet nu nyarita sok hayang ngusap rambutna
Apana Isma bade ibing sok kapayun pasir karepi najan hate mika manteng dena di sanobari geningnya gadis supang apa naisa patepo dirangga ulung najan hate nikamang no pogo ngamata bingung eta gadis supang wanita ndang jajak kagembang sok hayang gerak kacangking subang kanyekang kuring asa tos tepek tus kena kumaha geuning buka di mana asa tos tepat alah di mana cen asa tos kena duka di mana leres Leres. apa isak deui mohon leres laras nama ute di dia di bagolo waktu semang sasarengan dupa au dungadengan apa suep kepulauan amprok bertepung lawung mayung-mayung anteng kagandung di dia di bagolo waktu semang haya praspis hujan sore terus emut bae heda gadi-gadok ratu kate sok aya bae praspris hujan sore ingis hati supi panutan muah hati duh piraku jalir jangaji kepencena tanya moal kakalangan kapan cenah riasi maka gembang kunulian kepencena ngeman jumarita dalam hutan kapan cenah riasi lahir tumekaning batin praspris hujan sore terus inget bae da gediku sesebelakan tepugu rasa bayu-bayu kinayungan catar lewe ngapi lemuran
bigi dalaunan bayu-bayu kini hayu rang bisa uyunan bayu-bayu kinayungan abang Depok kali tete ayo orang bisa uyunan aacin deui digarawe babarengan ulah sok mah apa darli aing-aingan digarawe babarengan pangresa Bapak Alek ulah sok aing-aingan anggora di langku epan papatok kala di pelong buah pencelek pak kumis kala di delek lecem lecem panon belek namu loncong parung erang liar mijah celom kiriwil ari anclom pak kiriwil padarli mawa epan rupa-rupa aya apa isak cenah celom kurunyut ari anclom pak kurunyut plung kecemplung plung kecemplung di mangalam pukumul amul-amulan paingan auda epanati nyanggut jejer jejer panon manen ponu mani kop talau meridaharin mangga gerak tuang gerak raos ditanggung dedein mangga tong isin panjang kilu kala di langkung pana papatong kala di pelu ku pancolek auda kala di delek lecom lecom panon belek namul oncom anu mana dako karemong aisak deui anu mana digaleong
Janger Bali Janger Bali Pulau Bali Janger Janger Bali Janger Bali Dari Purbalingga Janger Janger Bali Janger Bali Pulau Bali Janger Janger Bali Janger Bali dari Purbalingga Bandung situ Bandung situ Bandung situ di sawah Abang Depok pasang bendera pola pundung mola penuh kocak gitu nulepak silih kempura kapayung Kuma papayunganana sakan ulah kaujanan Kuma nulunganana sakan ulah kaedana empang omah kalarasna kalaras kantun cadasna Janur gunung sakulot panjat patroman ya mas kadingaren kadingaren yang bagus mah kasih kami kanyel kanyel nyuwun ampun Bapak Hajat Kalibu ning pangapunten nyuwun jembar nyuwun jembar ning pangapura Pasrapati Jalukuret Bapak Nimpi jere basane jere pasti ningati walah alah enak eling-eling maka eling apa Juli romingka ning bumi bumi Allah apa darling ayah kuasa ora wisesa badane selera kuning 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 apa kuning aduh enak pangapulir kuku nguku langit katutup silika mondo nancak gunung temurun jurang jurang jeruk mati tanjaki apa suhili apa Juli kapayuna jurang jeruk mati pencruk yoman jurang jeruk mati pencruki tolek tolek Abang Depok ayah simpe jaluk duite yoman jaluk duite ora duwe nyelang bae maring koncone tolek tolek malas
megot wis megot ora kelalen sengkot semarang sengkot emang kulane aren megot ayo megot wis megot ora kelalen aja melayu sore-sore padang wulan ayo konco pada dolanan rene-rene bebarengan ayo konco pada dolanan kae-kae remulane yen desawang kok ngawe-ngawe koyo-koyo ngelingaken ngidak ayo konco ojo turu sore-sore aja melayu ash oli awas hati-hati ya no baradas kama barang kama badas no baradas anu berem tamanina anu bodas tamawaas anu berem tamanina anu bodas tamawaas kama barang jencan iki ku petiga kayuga ayura mempertinggi dina bidang pangwangunan ayo orang mempertinggi dina bidang pangwangunan ash lama-lama jaluk madang lawewe eli maka eli rumika di bumi alam dharma wawayangan wae raga daya pangawasa angin dharma kang lumampah janur gunung sakolan banjar patroman katingaren ku seneng ora kelakon jamala jamune kuning wis lawas ketemu maning wis lawas ketemu maning jamalas palimanan ya mas wis lawas kula kedana ali-ali ilang matane ojo lali karo koncone
ditululang kairinge mengkui bahasa manusia pangarsa bapakku taliti jeung hati-hati teninggalkeun kabudayan seni nu dipake saksi seni nu dipake saksi ciri wanci ciri raja nu bukti mu putih badan karukun mu putih badan karukun pangresa bapakku kali ibu seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti pangresa bapak Alek dan nu pasti ngabantu pamarentakan jadi juru penerangan jadi juru da penerangan abang Depok kali tete hana rusa diangsana malak di lopang terjadi malak di lopang terjadi panjang Yosua sadayan apa sohili pinatos tetep deui kumaha suling da kumaha suling suling teh ngasilung wae abang Depok deui suling teh ngasilung wae apa kuhu kali ibu aya kuring teh bingung bae Mas Paijo kuring teh bingung wae aturan Mas Paijo kuring